Yes, mbahaye ikaze mwese kuri Goal Line TV. Nkomeza kubashimira cyane uburyo tugenda tubana muri video zitandukanye mugenda mureba ndetse munazikunda mushyiraho n'ibitekerezo. Uyu munsi reka tugaruke kuri equipe ya Chelsea de Blues. Equipe ni equipe ruka kuba yagurwa n'umugabo Todd Boehly afatanyije n'abandi bagabo bagiye batandukanye. Kuri uyu munsi equipe ya Chelsea mu biganiro n'umutoza bita Mauricio Pochettino. Uyu nguyu yatoje equipe ya Tottenham Hotspur, yanyuze muri equipe nka Paris Saint-Germain ndetse amakuru akanavuga ko ibiganiro bisa nk'ibyamaze kuba birangira, ariko ikigezweho akakanya muri equipe ya Chelsea, equipe ngomba gutandukana n'abakinnyi batandatu. Ese abo bakinnyi wakwibaza ngo ni bande? Eka tubagarukeho bose umwe ku wundi. Ku mwanya wa mbere hariho bita Romelu Lukaku Manama. Uyu nguyu equipe ya Chelsea yamuteje muri equipe ya Inter de Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko amakuru atangazwa n'ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport avuga ko uwo bita Romelu Lukaku agomba gutandukana na Chelsea ku buryo bwa burundu, nubwo yarafite amasezerano agera muri 2026. Uyu rutayizamu n'ubundi mbibutsa neza ko equipe ya Chelsea yarokaga kumugura muri Inter de Milan itanga miliyoni 113 z'amayero. Kuri ubu ngubu rero Chelsea yari yaramutije nanone muri equipe ya Inter de Milan, ariko amakuru akavuga ko agomba kuba yatandukana n'equipe ya Chelsea ku buryo bwa burundu. Umukinnyi wa kabiri ugomba gutandukana na equipe ya Chelsea bamwita Kalidou Koulibaly. Uyu nguyu equipe ya Chelsea ruka kumugura muri equipe ya Napoli yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko kuri ubu ngubu nyuma yo ko equipe ya Chelsea sinyisha abakinnyi bakiri bato barimo Wesley Fofana, Benoit Badiashile, kuri ubu ngubu ngo Chelsea igomba gutandukana na Kalidou Koulibaly, uyu munya Senegal, kapiteni wa equipe y'igihugu ya Senegal, ngagomba gutandukana na equipe ya Chelsea. Amakuru agatangaza ko uwo bita Massimiliano Allegri, uyu ngo akaba ari umutoza wa equipe ya Juventus de Turin, ngo ashobora kuba yasinyisha Kalidou Koulibaly akaba yagaruka hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Italian Serie A Calcio. Ku mwanya wa gatatu hari umuzamu, uyu ngo yitwa Kepa Arrizabalaga. Uyu muzamu rero equipe ya Chelsea ngirifuza kuba yatandukana nawe. Kepa Arrizabalaga equipe ya Chelsea yari yamuguze muri equipe ya Atletico Bilbao miliyoni 80 z'amayero, akaba ari miliyoni 71 z'amapaundi. Mbibutsa neza ko Kepa aza muri equipe ya Chelsea yabaye umuzamu wa mbere uguzwe amafaranga menshi mu mateka y'umupira w'amaguru, ubwo hari muri 2018 ava muri Atletico Bilbao yerekeza muri Chelsea de Blues. Kuri ubu ngubu rero equipe ya Chelsea ngirifuza kuba yatandukana na Kepa Arrizabalaga. Hanyuma ibinyamakuru bigatangaza ko muri sama equipe ya Chelsea yifuza kuba yazana uwo bita Andre Onana, akaba ari umuzamu wa equipe ya Inter de Milan. Undi mukinnyi ibinyamakuru bivuga kuri buze gutandukana na equipe ya Chelsea no bita Hakim Ziyech. Uyu ngo yakabari umunyamaroc. Equipe ya Chelsea yaguze ivana muri equipe ya Ajax Amsterdam mu gihugu cy'Ubuholandi. Kuri ubu ngubu rero uwo bita Hakim Ziyech, uyu ngo nawe rero ngo nta gihindutse ari buze gutandukana na equipe ya Chelsea, ndetse mu mpeshyi itaha equipe ya Chelsea ngiri buze kuba ireba aho yamugurisha cyangwa se aho yanamutiza ariko akava Stamford Bridge. Ama equipe atandukanye mu gihugu cy'Ubutaliyani, equipe ya AS Roma ndetse na AC Milan, aya ma equipe yombi akaba yifuza kuba yasinyisha Hakim Ziyech. Ubwo no gutegereza tukareba. Hanyuma ntago ari Kalidou Koulibaly wenyine nka myugariro buze gutandukana na Chelsea, kuko uwo bita Trevoh Chalobah, uyu nguyu nawe equipe ya Chelsea ngishobora kuba yamureka akaba yagenda, akaba rero yifuzwa na equipe ya Inter de Milan. Uyu myugariro w'imyaka 23. Ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport kikatubwira ko equipe ya Inter de Milan yifuza kuba yamusinyisha. Hanyuma undi mukinnyi ugomba gutandukana na equipe ya Chelsea bamwita Pierre-Emerick Aubameyang. Uyu nguyu nawe rero nta gihindutse ari buze gutandukana na equipe ya Chelsea. Uyu rutayizamu w'umunyagabo yaje muri Chelsea ava muri equipe ya FC Barcelona, ariko nyuma yuko equipe ya Chelsea tamushyize ku rutonde rw'abakinnyi bakinnye Champions League, nyuma yuko equipe yanasezerewe na equipe ya Real Madrid, uyu munyagabo ngari buze gutandukana na equipe ya Chelsea de Blues. Hanyuma umuryango munini cyangwa se benshi mu muryango wa Aubameyang bituriye ara mu gihugu cy'Ubutaliyani mu mujyi wa Milan, ndetse bikanavugwa ko equipe ya AC Milan Rossoneri ishobora kuba yamusinyisha
ari nako na ekipe ya Inter Domira nayo imwifuza. Ubwo no gutegereza tukareba ese ni Lazuri iramwegukana cyangwa ni Rossoneri. Ni byinshi cyane bibuze kuba biba muri ekipe ya Chelsea the Blues. Hanyuma tukiri kuri ekipe ya Chelsea, amakuru atangazwe n'ikinyamakuru Sport Bible. Iki kinyamakuru kiratubwira ko bita N'Golo Kante ashobora gutandukana na ekipe ya Chelsea nawe akarekeza muri ekipe ya Arsenal. Amakuru akavuga ko ekipe ya Arsenal ngo iri tayari kumuha amasezerano y'imyaka 2 akaba yakwerekeza hariya mu mujyi wa Londres. Hanyuma ekipe ya Arsenal bikavugwa ko yifuza kuba yasinyisha N'Golo Kante. Uyu ngo rero akaba ari umwe mu bakinnyi bafashe ekipe ya Leicester City kwegukana igikombe cya shampiyona muri 2016. Hanyuma amakuru akanavuga ko ntago ari ubwa mbere ekipe ya Arsenal yifuje uyu Mufaransa afite inkomoko ari mu gihugu cya Mali, cyane ko Arsene Wenger akiri umutoza ekipe ya Arsenal. Icyo gihe N'Golo Kante yari akiri mu gihugu cy'Ubufaransa, icyo gihe nabwo obita Arsene Wenger ngo yagerageje gusinyisha N'Golo Kante ariko ntibyakunda. Kuri ubu ngubu rero obita N'Golo Kante biravugwa ko ari buze kwerekeza muri ekipe ya Arsenal mu mpeshyi itaha. Ku myaka ye 32 miliyoni 20 z'amayero niko gaciro ka N'Golo Kante. No gutegereza tukareba cyangwa se ni affaire suivre kuko ni byinshi biruze guhinduka kuri transfer window. Chelsea update yarimo niyo ngiyo, ibindi nabyo turagenda tubigarukaho gake gake, inkuru ku yindi, update ku yindi, turagenda tubigarukaho byose. Hanyuma abakunzi ba ekipe ya Arsenal, abakunzi ba Manchester City, ninjoro ku isaha 3 hari match ikomeye cyane, match iri buze kugena ese n'induri buze kwegukana Premier League. Match dutegereje turi benshi. Mbashimire cyane, imucikwe n'amakuru yandi ataha turi buze kuba tubagezaho hano kuri Goal Line TV.